Baile de las sillas. Badira hainbat elementu azpimarratu beharrezkoak. Lehenik eta behin, maiatzaren 5ean gertatutakoa aipatu nahi genuke. Hauteskunde kanpaina aurretik hasita bazegoen ere, maiatzaren 5eko gertaerak erabat baldintzatu dute kanpaina bera, baina baita ere maiatzaren 22ko emaitzak eta ondotik osatuko diren instituzioak. Egun horretan, epaitegi konstituzionalak Bildu koalizioaren inguruan erabaki hartu beharra zuen. Aurretik, epaitegi gorenak Bildu legez kanpora utzi ostean. Egun horretan, herri honetako indar politiko, sindikal eta sozialen gehiengo erabatekoak azken urteotan osatu den mobilizazio erraldo eta indartsuena irudikatu zuen Madrilen egozten ari ziren erabaki ez demokratikoa baldintzatuz eta atzera botaz. Herri honen lorpen gisa jo daiteke Bildu koalizioa hauteskundeetan egotea eta dagoeneko murgilduta gauden aukera historikoa azkartu eta sakontzeko bidea zabaldu da. Maiatzaren 5ak 3 ondorio nagusi ekarri ditu kanpaina honetara eta baita ere herri honen etorkizun hurbilari begira. Batetik, herri honetan presente zegoen ilusio eta itxaropen giroa areagotu du eta nola areagotu gainera. Bestetik, herri honen aldaketa herritarren eskutik dagoela erakutsi du. Herritarrak aldaketan modu aktiboa parte hartzetik. Bilboko Areatza plaza eta Iruñakoa herritarren parte hartze erreal eta eraginkorraren bi adibide bikain izan dira. Eta hirugarrenik, kanpaina honetako gai nagusia jarri du alderdi guztien agenda politikoa goitik behera markatuz. Herri honetan, normalizazio politikoak lehentasun osoa du. Demokraziaren eskaerak abiadura berri bat hartu du maiatzaren 5etik aurrera. Eta gaur egun, gai nagusia bilakatu da eragile guztion aurka. Bildu koalizioak bi kanpaina egon direla azpimarratu nahi du. Batetik, urteotako gestioa nola justifikatu nahian aritu direnen kanpaina gris eta etxigarria, PNV, PSE, PSN, PP eta UPN ordezkatzen dutena, herri honetan zabaldu den aukera historikoarekin trabatuta dabiltzan alderdiak dira. Orain arte zereginean jarraitu nahi dutenak, herritarrei baino instituzioetako eserlekuei begira ari direnak. Eta bestetik, garai berria ordezkatzen duen Bilduren kanpaina. Haize berria ekarri duena, ilusioa eta aldaketa transmititu dituena. Herritarren aurrean sinesgarria izan dena eta indarrak bildu eta biderkatzeko gai izan dena. Honi Bildu efektua deitu diote. Efektu positiboa adieziz, aukera historikoarekin bat datorrena, abertzale, ezkerreko eta subiranistok eskaintzen dugun aldaketa erdigune politikoan kokatuz. Bildu efektuak ordea ondo sustraituriko arazoiak ditu atzetik. Hain zuzen ere, Bildu koalizioak kanpaina honetan egin duen lan erraldoia milaka lagunen parte hartzeaz, babesaz eta ekimen ugarien bitartez gauzatu dena eta tartean kanpaina honetako ekitaldi handienak eta jendetsuenak. Datuak beretan ikusgarriak direla deritzogu eta orain Amaiak zehaztapen batzuk eman ditugu. Sí. Voy a resumir un poquito los datos de participación a lo largo de estas semanas. Son un claro ejemplo de la ilusión que ha despertado Bildu y de la enorme participación de la gente. En total se han celebrado 115 actos en Guipúzcoa, 130 en Vizcaya, 80 en Nafarroa y 60 en Aragón. En total suman cerca de 70.000 personas que han participado en estos actos. 1.500 personas han participado en el reparto de propaganda. Cerca de 4.100 personas han participado también en la distribución de programas. En total 1.300 en Guipúzcoa, 1.500 personas en Vizcaya, 800 en Nafarroa, 500 en Aragón.
También es bastante interesante recordar el número de visitas que ha tenido la web, en un total de 220.000 visitas. Se han editado 200 vídeos. Cada vídeo, bueno, en total, todos los vídeos se han reproducido un total de 82.640 veces. Podemos concluir que casi cerca de 90.000 personas han visitado estos vídeos. Después, un poco de recoger toda esta serie de datos en la mano, podemos decir que la coalición Bildu ocupa a día de hoy un sitio privilegiado en la contienda electoral y que apuesta por la clasificación general del 22 de mayo. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que los resultados de la coalición Bildu serán la sorpresa principal del 22 de mayo. Bildu empleará e invertirá todos los votos que consigan aprovechar la oportunidad histórica que se nos brinda como pueblo. Hemos entendido a la perfección el mandato popular recibido el 5 de mayo. Es urgente y prioritaria la normalización política de este país y las mujeres y hombres que conformamos Bildu atenderemos esta prioridad desde las instituciones. Hemos recibido además un segundo mandato, el de transformar las instituciones desde la izquierda, desde la transparencia, desde la actuación conjunta con el pueblo y pasando la escoba para barrer todos los casos de corrupción. Y actuaremos con valentía y con responsabilidad, porque somos diferentes. No estamos en la política para garantizar nuestro futuro. No estamos en la política para quedarnos en las poltronas. Estamos para afianzar la oportunidad histórica que vivimos como pueblo y para transformar el actual modelo de sociedad. Estamos aquí para construir una nueva Euskal Herria desde abajo y a la izquierda.